Selam i pozdrav, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja sam Jasmina i danas ću da vam pravim svoj omiljeni kolač San Sebastian cheesecake. Pa ostanite i pogledajte. Za pripremu nam je potrebna jedna veća zdjela, 950 g krem sira, ja koristim uvijek Filadelfiju. Svi sastojci treba da budu sobne temperature. U sir dodajemo 250 g šećera i 2 vaniljina šećera. I fino sjediniti. Sljedeće dodajemo 50 g gustina. Najbolje je da ga prosijete ovako da ne bude grudvica. Kada smo to pomiješali, dodat ćemo 7 jaja. Ovako ćemo ih malo u drugoj zdjelu samo pomiješati. Znači ne puno mutiti, onako samo da se sjedine. I polako ćemo dodati u smjesu. I na kraju dodajemo 600 ml vrhnja za šlag. Također sve sjedinite fino. I još pola limuna za cijet i dodati. Za ovu količinu smjesi vam je potrebna tepsija od 24 cm. I obložite je sa svih strana sa fek papirom i istresite smjesu unutra. Kada se istresli smjesu, tepsiju ovako malo prodmajte par puta da ovi balončići izađu gore, da bi nam kolač bio što kremastiji. I sada ga pečemo na 240 stepeni 30, maksimalno 32 minute. I ovako izgleda taj naš cheesecake. Baš ovako treba da izgleda. Kolač je potrebno najmanje 4 sata ostaviti da se ohladi, ili možete to preko noći da uradite, da navečer napravite i da ostavite do sutra da se hladi.
slači, kremasti, preukusan. Ostavite mi like i pretplatite se na moj kanal za još puno video recepata. Hvala na gledanju.